So elbow should lead the way. Okay. Na taj način. Kužiš? Elbow should go first. Kaj? Elbow should go first. Da. U Wing Chunu postoji pet kombinacija. Kad radimo u Wing Chunu... Okay, just for Steven, there are 5 combinations in Wing Chun. Da. Pak. Da. Čak. Ali ovo. Da. Tak. Da. Kuje. Da. Lap. Uppercut. Idem još jedan polako. Okay. A kaj bošuriken onda ima određen? Da. Da. Okay, we should try to show the applications. Da, evo sad profesor we will. Pa ću ja pokazati šemu. Just for Steven and for Mohammed. Okay.